Zdravo, dragi moji. Ovdje ću vam opisati proces sečenja negativnih energetskih konaca, tih veza koje imamo sa drugim ljudima, stvarima ili događajima koji nam više nisu potrebni, koji nam više ne služe u ovom životu i koji nam oduzimaju energiju nama potrebnu, prvenstveno za održavanje zdravlja. Potrebno vam je mesto gdje ćete se osjećati udobno i gdje vas neće ometati na 15 minuta. Zažmurite, opustite se, udahnite duboko i lagano nekoliko puta. Probajte da ne razmišljate, nego da osjećate svoje telo i svoju energiju. Ukoliko ne osjećate ništa, ne vidite, ne čujete ništa, nemojte brinuti, vežbom ćete ubrzo osjećati mnogo toga. Kada ste dovoljno opušteni, nakon minutu, 2, napravite zaštitu oko sebe na svoj način. To je veoma bitno i to uvek radimo na početku. Dovoljno jaku zaštitu da ništa negativno ne može da prođe ni ka vama, niti od vas napolje. Samo čista energija svetlosti i bezuslovno ljubavi tu prolazi. Sigurno ne želite da sve negativne energije koje oslobodite iz svoje aure prospete u prostor oko sebe, da one nastave dalje. Već trebamo da ih usmerimo, znači, ka zemlji na čišćenje. Kada imate štit, krećemo sa primanjem čiste energije, čiste životne energije. Zamislite da dolazi snop čiste bele svetlosti iz daleka, od stvoritelja Boga, iz izvora, centralnog sunca, univerzuma, zavisno od toga kakva su vaša uverenja, i ulazi kroz vašu kruna čakru, ispunjava vas od ozgo nadole do stopala. Zamislite dalje da iz vaših ruku izlazi ista ta svetlost i stvara mačeve ili noževe ili bilo kakvo sečivo koje vi zamislite u tom trenutku i koje vam odgovara da biste isekli nepotrebne konce. Prođite s tim mačevima ispred, iza, sa svoje leve i sa svoje desne strane, ispod stopala i iznad glave. Dok prolazite, zamislite i govorite, ako vam je lakše i na glas, da sečete sve negativne, nepotrebne energetske konce sa ljudima, događajima koji vas blokiraju, koji vam smetaju, iscrpljuju vas i koji vam više ne služe u ovom životu. Bitna je vaša namera. Da isečete negativne konce, onda nećete iseći konac koji vam još uvijek treba. Pa čak i da se to desi, nemojte brinuti, energetska veza će biti uvijek uspostavljena ponovo sa svima koji vam još uvijek trebaju u ovom životu. Što znači da ako namerite da isečete energetski konac s nekim koga ne želite u svom životu, a ta osoba vam i dalje treba za vaš duhovni razvoj, što mi ne znamo unapred, veza će se obnoviti. Dalje, ponavljajte pokrete sve dok ne osjetite da ne postoji više ni jedan konac koji vam oduzima energiju. Otpustite sve konce, ljude, događaje s ljubavlju. Iz iskustva znam da sečenje konaca boli, duhovno boli obe strane i potrebno je mnogo ljubavi. Znači, jedan kraj konca odlazi od vas, a drugi pada na zemlju i odlazi na pročišćenje. Prostor u vašoj energiji koji je očišćen od konaca, te praznine, rupe, znači moraju biti ispunjene svetlošću odmah nakon toga. Nikako ne smeju ostati prazne, jer se tu mogu smestiti druge negativne energije. Opet zamislite belu svetlost iz izvora kako ulazi u vas i ispunjava svaki delić vas i vaše aure. Posebno ta mesta gdje su isečeni konci. U potpunosti ispunjava vašu auru i ojačava zidove aure, da ne propuštaju negativne energije i da lakše podnosi bilo kakve napade. Zatim dolazi uzemljenje, da bi se uravnotežila energija u vama. Zamislite da ste na travi i puštate korenje koje doseže do centra zemlje. Udahnite nekoliko puta duboko i lagano i primite energiju zemlje. A izdisanjem predajte zemlju
zemlji svu višak energiju koju ste primili od ozgo. I uvek budite zahvalni na tome majki zemlji i pružite ljubav. Ovo bi bio kraj procesa. Ukoliko ste jako skoncentrisani i radite iz dubine duše, imat ćete jako puno rezultata odmah. Osjetit ćete da ste lakši, slobodniji, mirniji, da ste sami unutra, ispunjeni radošću. Bićete sposobni da jasnije vidite određene situacije i da razmišljate i donosite važne odluke lakše. I ono što je najvažnije, imat ćete više strpljenja i ljubavi za svoje voljene. Srećno!